mu studios nyino mukuru Moses Nwagaba Entwega ya Kashari no pleader tumwinaha na tura na gane ni tum program eji Eishengyero nyino mwame Taibwa George no coordinator wa NRM kurugo mugomborenga rumarkazo tumwinaha rigire no kushwera so are fresh from that important sacrament nyino mukuru tunawe John naraga busongora na hagira NRM na hagira Geno Yoweri Kaguta Museveni ngo turabe turi tuti kandi rizanzaganira nshonga ibiri nshonge kubanza n'orubaro rw'abantu sensa serabeho later on this year nko mu kwa gatanu ndebere Dr. Chris Mukiza mukuru w'ekitongore cha bwino mu ihanga echa the Uganda Bureau of Statistics ari kutugambira program yo kwera tambure bwanyamaho omunshume tari yahari then enshonge ndijo nzagaruka twetegereze aba MK kuba yihiremu Ekigombe kisya hata bari mbakora ki kandi ikinkireka he NRM reka twakira abantu bari mu studios baturamuseho tubone ko hane bitekatekwa nshonge ginkuru omuyihanga kireke DJ Kanyamanda kusima guta program eji Radio 5 John n'abantu bahenda musyo abakurora n'abafuriza musibire kurungi John Turnawe kandi nyindiga usongora nimpagera Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda nimpagera General Moses Kainerugaba kandi owara president wa Uganda w10 owara ko mugere ya president Museveni abantu bashaka koresha umunanga ariko mugere bisi nawe kugaruka mugere bisi ntwa njumanisa ngise mukumutambo ebuye mugere byaso tukutebo karu yemu Moses Kainerugaba na turi hanga rona kusaba mandate y'abantu so tagaraka mugere bisi agaraka umutebe ya office of the president wa Uganda ngundu beko nimba saba kutuliza kuri doktora noga abantu bahenda musi imbatangira hamwe n'abakutureba nobere kutureba no kuturra aba Radio 5 ntubakunda izo bari mutugana mutumutfurire turarga mu TV kandi twakora ayitangira n'abana banje abo mu studio mutujya amatu ishanije kwika Boaz na beta nimwe muganira noga ba hariho KSM umwana w'imyaka 15 akaca mushwera yashwera umushomya 16 hata unahaba mushango child 6 abana mbabatera child 6 soto mbakomo haba government quote zero kuko n'abana mwana bakora umushango ugwana gomera tukamukomenya Eishengyero kunko umushango uguguru child 6 tukageta development aboko n'umwojo takakiri n'amana n'umushiki takakiri n'amana kunka n'umushango arbombi ibintu umushango tubashimye ko mbazo mu kikorwa kibagire kandi no kugeza tupapo tumare ukwitwara nk'abashwerine kandi batakakize imyaka aboko ko position ya Uganda atwasha tunemo negera ngo barashwera ibintu imyaka 18 n'ugarayigura hatogo 15 tashwire nowa 16 na utazirata tashwirwa kureka bari mu kikorwa cyo bushambani therefore offense yabo umpino code bageta child 6 konko umujo stiri mbamba na n'umushiki inamba kandi niyo bakashamba nawe ka nakomenye nyina n'umushiki science abo kuba section ya 8 bakoma bombi section ya 8 umutekari y'abana bakwita Children Act Cap 59 nejangu the age of liability is 12 umwana yasimba 12 nakora umushango yakora umushango nugumbarwa nahoze suba okuyo cyata wasakorwa no komerwa mu cyumwe cy'abakuru konko mwana wa 18 amini 12 nagereki na tembo umushango ahoze suba bumusinga afunurwa science yo kugira ngo umwana umwitego kumura umuntu asubiri kubanza kukimya 18 no ogakaraga para abantu bakurunda n'ubwo bikomene andi babikiragiro mayatekiragiro nimeza abakiragiro kimiri kurwo mu science ikiragiro kimiri kuruga umusiyoriza abajungu umuntu egwarana hurro bumuzi hamyaka 18
no 16 akanuru 15 where is the science you nuzi hari 18 nyota kwete John ubikirikare this is not whiskey John the older it becomes the better John abana tubakabyemere okay I am sorry John no kuchondo cyo kubaza sexy baba tagamba bunuzi mamba gamba ukwitegereza kugira ngo icyo ukora no kimwe no manisa 60 kuno alo so kandi tuilemo na principle ndizo tuilemo na principle ndizo mwa Boaz the jangu a man is presumed to have intended the consequences of his actions ngo iwe wachikora bire byarugamo bigenderire mbona ate nko mwana bajya ngo uwo myaka 17 no 16 umwana wa 17 natweka no 16 nabo nagira ata natwara kunkabine capacity yo gukoreka bakarebera umwana hansa no so consequence shana John yanda kubora ine cha ofane kiriyaho atari kirene jiwe ugira ngo 16 takuzara atakubatata mwami pore karamu Moses nuwe atahereza muganda aba Ekaya Hotel baturebera turetire ibintu birungi cyayi muna donate ibe kunyweraho Moses biye yabahereza John pore bantu bahenda muzi kamba ntwara mugishogu mbanza kunyotwiza bakire mwe n'abagana batureba istingaba kucyara munonga mwana wanje bakashaba kuri stopa atogo ni mwete ntare yambara no constituency twara mugishogu mbanze haza tokukira ntabarse tokukira kuhagera ukarigera mwaho mbanze ntabarse twatanga kugira mu mana ya mbanze ntabarse John buraka tujya ngo katwara umuntu mbanga wamuhira yoroni yasinga karuru yakushishwa bwanya ukamene mbaga rona rukamheza no moya soto kamheza kamhezanje kamhezanje milioni zene yes amazina ganye koko mwakigamba na mangitaka tuire pole karamuzi ndio mandiki wa National Resistance Movement abambara city kandi ngarika nkora next scene echa Patriotic League of Uganda ande ndo gambira ninyo mugambirizi wacyo bagureta nkore so yenda kwara mushakisima General Mozkine ngaba chairman wa Patriotic League of Uganda abakuta mu wesiki akampereza mu bwo gukora umukisinde cyo ko mugambirizi wacyo bagureta nkore tabase banywana banje bona baba appointed utesa leaders tabaro mwana wanyashanga abasheje wakabari hamwe nanjye nyakajojo utisa basarza onareboka byanga wakasese nabana aba appointed today mba congratulating kandi nsima general chairman wetu wa PLU abo kuteta mu wesije akagira ngo twara umurimo mu misho nza kukigarikira icyo tukigambe mu bujo tayo abantu bahenda muzi anye nabaramutya abakutereba Sky TV n'abakutura Radio 5 ngabutosha no shoto mugambo mwe yagize ati abantu bajya mutubakura natuno yino ganiro bwene be bari kutereza ubwije bwabo tukabaganira tukahaburi hangeye pore yasima bakashaba azana ikikuru ubutasima nikibi bwene egesha abantu bariyo bahurire Radio 5 kuri Sky TV agona manga bakashaba kandi no kombe kihangere so mbwe no utamusimira ngo no utarisima ent kusima hati nyenda kutanga no kumeta Christophe yabakashaba hati nyenda kuvergaho hata uko guma no koraje ne guma no so tuganda so no manyomba nyangore mbanyangore no manyagwe cyumgaza atagambisha zaro mu izina rye nyine ntabwo kitisa cyangwa cyakuba namuhereza so mbwe ntabwo kumukitisa cyangwa ngo ndaguma tumweta Christophe numahi nubo bwambere cyamana wa Rwenshande mwambe Steven Kira utatire nki Steven kwentera kweta Steven utoirente nungi so mutiyakore ibintu byenge nango bimusimire kandi mwampore nakushemerwa mbure batandika kweta entare yambarra bati bakasha mbune entare yambarra inayimba irende naburra mbwe entare yambarra wajhurra so ntukusima na yuko kubentara umuringo gwawe akajya ngo bamusinga yananda ukubase kutare John wa NRM muri mbara ngwaye simba wenga abandi mumwicerezemo iki ni igiti cy'urushanga bakwigeza ngo batakwakaniza abamunsi baturi umbururu turwana banje kutwikirira za mugonga bore nayo no mugisha gwawe timba nyumba bano kwikirira za munari inekiragiye cyo kugendera kugira ngo tubashe kwakaniza
nani no kwikereza maybe njye umwikereza no kubaza ibintu bisimo postinga nacyo ni gikuru abantu bitu bo mu ngari konga shiye ko gumukiri kimwe umukazi we no muzani sana ari no ukora mu maguru kandi ibi ni mwabimbabwire nyowe ibyo kushora ngabanza nayemerezamo mweza mwajya ngo utashuye ibifite bikuza kuterera ati kunshuire nakuja umwami John ubu nuzubuya nagabo konga bono kujya munanda kunuruza abato konga bakuru bukishikiri abo kubecyo nekiragiro so ni sima bankwatsa zo muri yecyo nacyo kandi tukakeza taibo mudakike rizayeri cyari kiro cha jana n'umu de ukatura mu nunga Rwanda biro bikuru ke Kagame nabihirize kitinisa for example wale ba background ya jana n'urumu nebi abakozere ukushuti akoze prison nango bengi presidents ba abutwira mu Africa uyiro president Museveni ugira mu entano sohoka ki ayi ni kitonje kitari mu ba presidents abandi tubakira kubikirira ebiro bikuru nkebi kuzo na Rwanda cyo kureba abantu bakarwana munonga ngote kwizoba ryo kwijuka rwigema cyashanga cyabo konga tubacyamanye bozi izina ry'umuntu owafire ko barahango kwenda kukiri y'umuntu uhurire kiba kibi kushanga abantu ahizoba ry'umuntu wafire bantu bamwijuka ba speeches zabe zamani ibintu byabe byamani ebata ko riwo hurire abantu abingi tubakunda so ngweno omuntu ushute nicyo bibazo icyari wigema kikanga cyagira amana kandi cyahabyarimana cyayanga icyahabyarimana yo kwakikora ngo Burundi mbakuze icyanda day waba assassinated icyo cyabo kuba icyo kindi cyo kwata cyataba kuriya konge kunuya nicyanga abo kuba umdebe sa program ndeze nakirebana kunuya abantu obutahereza abanyihanga mani narekiri cyo kwanyimanye sihanga noro mu Africa twinikizuba umutwa ko ryabutegeke hati ayena ngo abe n'uwagira amana kukizihanga nari kukiza ngapati so nicyo cykurete kizu ibintu kwe bitwa bintu bijuka nga president Museveni kwa kubikiza twa bijuka abantu kaba njye manyisa ngo nubejishwa ahari ngo rwihanga kongo umuntu we nayireba ngo umuntu ushoti kwabo comparinga nangana nankoko zirege no na ruwamano so kuri yete bibugirizwa munonga eva kwikiriza na babine okubita kubateganisa okay ningira mu je mutandike na rwigema mwijwe na habyarimana mwijwe riri turebe dashika ni 30 zahingwa mu 6 z'ikiro program yitu ni Eishengyero hana Sky TV team yone yaha turi nawe John Taibwa George Moses Nwagaba hamwe na Paul Katwiri Paul nyina kutarakaniwe yes okwezi okwenyine nabwe MK movement hinduka PLU izo biri mu kana mukora exactly yabare munonga mwana wanje Boaz abantu abari baturikije kukera munonga bari ya radio 5 n'abantu abagena matereba wa TV cyo kubanza ngenda kusima General Mosquine Rgaba abo gukora transition tkargo mu MK movement tkargo mpato tkibo Uganda mwena ni mukimanya wanore kigambo MK movement kikanyi maisa Mosquine Rgaba movement but now PLU next sinde cy'abantu bona mukano igihe cyakiri cyo muntu cyo cyakine Rgaba so Ebram Shanju okwezo tkargo mu MK movement na Mosquine Rgaba movement twazo mu PLU Patriot Kirigo Uganda Patriot Kirigo Uganda it is a civic organization in aims and objectives if I get time imbasanza kuzarabamo leta abantu bona babanya Uganda tikishora mu nganda tikishora mu dini nangwa no mukarazi abanya nangwa no parties kandi because one oreba nyonde wa inarem konkana mundi bina aba nup okabareba akagabo nabandi barumu naba FDC barumu nabanya Uganda bona barumu so exinde eki ncyakira abantu babanya Uganda bona abari kwenda reforms omunarem government so that day nicyo twakozere so headquarters zanyu zari yate headquarters zetu zori ntinda zari naguru actually zari naguru naguru nyuzere offices zoroho
ni ishayona nsaka tibo katangura secretariat kora brizro ikirunaguru istebe cy'ikirunaguru so no twarontiye no offices ziti ziraho yes so hati abembeza abatora no batugambira yes nibaza kuba mubakoreshi nkoko nakugambira ngo n'ikisinde cy'abanyayuganda kandi nyenda kugambira PLU niza kugera membership ya mani abantu bitu bona bagenda bajoininga nabazo mu kisinde cyo abantu aba nyonkanye irizo banyapointinga wacho mu Greater Nkore so niza kumankorondo ugambira ngeje and I think I've been doing it no more since we started him in Ekigombe na ngwana join umwana wanje nabandi naza kadazo babaza so inumuru mumsi irizo abantu bodatunga appointment akitunga sanka munana mwendaho nubona amanyana nyina abandi mu rukiko se mustaro banterera ngo geno yakwa appointinga niba mugambirize we kisinde iki kutandika nerizo bakucyari so ate mbene wagira umugisha imaba yone batere mwagira umugisha nyino mugore kandi namakoro marunja kunabaretera nagarugo mu PLU and PLU ne bakunda kandi ebenezo guteka ebenezo kukundana ebenezo kwatanisa no kugenda umesha so pore yuri umuhandiki mukuru wa NRM mu rurimo rwamba yes headquarters inkuru za NRM ziri Chadondo yes aruguturwa Chadondo exactly so hati iwe mutima gogure no kono zana guru no kono beno hati yo mutima gwange iguru gonna mutima gwa katwiri hati iguru hata no koshanda goti nukubaru ngo nimbani zana guru first of all nyona Chadondo tinguza because tindu wa Chadondo nyondi wambara office itu zurika chi abantu bakakutora ngo bagitire mbara na Chadondo yes hato ino zana guru utatori nwe bantu ekingo nakabahamza abantu abayeno batureba abantu babare ko muhanda abantu abayeno batureba tenga barekere mu muhanda na nakugambira NRM it is a party, it is a mother party PLU this is exinde chabantu konka exinde chabantu onka 85% nabantu abayinaremo for example the vice chairperson wa NRM umama wikiti nsamwe kumukura we abargengi mukuru ukareba cabinet ministers bakaba indu gambira minister kabyanga wa information minister for information is appointed by appointing is in charge of Rwenzori waza kuzama saka kureta masaka ari wikiti saka so arona ni wa gureta masaka waza wale honora wikiti so gwanga ni minister ogwanga na watesi there are some members of parliament who are appointed which is Samawanda is appointed as a member of parliament Dr. Ria Naber is a member of parliament which is Sakawanda is a member of parliament kandi bona bayinara yemu so nkiza kumura umuntu kutansa PLU na inara yemu NRM no muzere weitu wayetegeza ungize turi abantu abarigireyo hati katubare nkacagare by taburu rwa structures za NRM yes no garkano isimu structure omburu wa structures kiri official chairman wetu wa NRM wambe wa PLU witensegero musikino gaba akaya kigambere publicly NRM kwereta structures abari PLU mwena you go and contest icyo kimanyisa for example you have many civic organizations mu Uganda kikimanza ngo wakore kibina uno wargo mpati yawe yakuzeyi lastly for muhozi kinero gaba general na yesimba president mwakachi icyo cyabyo cyo naga abantu bari batureba ingenda abantu batwatiki jera muzkenera gawa teni yagire burasha wa president kureka I want people to go to me well kureka yitabanya Uganda abundu nabagenzi banje abarum na jona barum mwana wahitimo warugumungaro kandi ujyana of course utakargamara kureka twiga na kiramara wategereza abona barigireyo bakagira ngo benda transition baada transition kwanza kama jinga wale transition ya Uganda iturumweji na basakwa gino moskinera gabo so ito turya pressure yitu kwera bigero moskinera gabo kwa mukagira ata ya yitsimbo mukaruru John nikimanyisa chi minister ba minister kabare ba mukoro abakushitamo mu cabinet bakatandika policy no government tubo twita central government bakazaha kadara bakatandika kutonzya ngo ibintu bikutambura ngora bitereze ne MK njimanyisa chairman wa party ya NRM mu district nka district yenye nkuruga mu yakamanga
chairman wa movement in Frank Tumwebaze kuzakadara akuronkinga pressure group kandi ine platform ya pate eine na mandate yihanga lyona ahabo myaka 5 ejo vote of no confidence omu cabinet omu parliament official platform ahi resources ziri okubaganisa zihanga gatunguka abantu bazagaho bazakadara kuronkinga pressure group. What does it mean? Webale muno ningira ngu ebintu bino tubikujja kwanguhera kwetegereza bwo buli omu especially kubo taho mutima gwawe kubyetegereza kurungi. Taro vote of no confidence na taro kintu kikutanga minister okwija aha mukoro ogwa a civil servant, a public servant nka General Muhoozi Kainerugaba owa mazire myaka 40 ali mu State House na kora emirimo yihanga. Ekya kabiri nebe tal vote of no confidence abo kubo minister to sokora buli kimwe to kutereza buli kimwe morora obukama bwa bunyoro nubo bwazaire toro konko mukama yabera roho by then akaha uyawine itwarire hango yaho mutabani yagera tutora tani tora aho koreki ni utora aho uhategeka ni uhategeka rukumiro nana sato na gumwe omukama wa toro ya abu yabagire kurambara aharise muri kati eyeri muri ntoroko na bundu buryo yakaya asanga no ma royal regalia ebe bintu yabe bakutaha mutwe nebindi konke bakutaha mutwe bisapeho byabebyo yasanga byoya bikinyonyi ekyo bakora yabuze kinyonyi ekyo mbaketa bata hate kinyonyi ekyo mu rurimi orwaho orwombo ruboga urunyonyi rutuku nubaketa etuku hati ejo yagera tejo yaba butuku but formerly naye kali part of bunyoro kandi kali part of toro. So ebi kukorwa omu Uganda ya hati ninyenda kwamiza ngo buri kukorwa cyona omu Uganda omu MK movement na hati mu PLU kyine direct official blessing and endorsement, planning, endorsement and execution ya His Excellency the President. President Museveni President Museveni gano migara twine president nuwatire mustam buri kimwe cyona yido kigezeho cyukore yicukore yeta ba minister babiri batandike bakugamba cyukore gezaho uje ka mwindi wani na ruceraho hamuksiba ngusunga sungira igirushere yani mukweta town council yetawonitoza udigamba uko bitwa kana digamba kuko najya mu mugeta town council no kwe utokse soko wa town that is the rule yanga kabona ko bicere municipality Dubai municipality Mbarara municipality Dubai municipality Mbarara municipality mwina bata bonguzika mwina abantu leka ebitu biriche now to sobora kusucceedinga president nka Museveni wa mazira wa president miaka 40 enyata uongo yana orator like that ukamsubstitutinga no muntu owatakumanya no kuba kwemera abantu ba receiving head of state we Hungary halo abantu batakuma ngo twina bara DC okuwa kwa baje kumsalutinga takumanya no kuba ku receiving salute no ba salute zibyo mbika bisatu halo salute ya sword halo salute yengaru halo salute ya kotagade bakosa emundu eje bakweta SAR hatta twine bara DC ngunu chama no security takumanya no kuba ku receiving salute hati na General MK amazire omubintu bikwateye no kwebemberi hanga heihi neise kumali myaka 10 halo ebyakumanya ebyayegere in that process ebyatakuja kwega amazire kujyo mu ngoma halo uwo wenka obuwira bwenyuma ho akana kugambira late meeting ezyabe akora neise protocol ne transforming yanga no protocol tukugira ngo ne ma protocol ahatal protocol norora nkani tukantugamba hano that is just symbolism. It is not symbolism nkani kugambira hano how ugly we looked at nam some ministers. I remember you batera red capital sanga yo na movie kandi bambo no baganyera babehero misiri yabo yebitsone babatwa minister you able explain that very good now President Museveni na chemanya ngo at 82 no kukozere birungikiye kuko ba 2024 najya kubina imyaka 82
nakimanya ngo beyond that najya kuba narumba cyanana na musanzu tukatungire president wa Africa hato wakulenge myaka 9 talo akiri president kandi akiri ebo no baraba strong ekirungi takulya mpundu takulya cyejanja takunywa maru nkaba abandi no barabe ine attributes zira natural he is still na sokurgaho na sokucheka na sokuita nako cyoro tingoma kwita ngo mufeti mu songora no kwita imwe mucheta put it in English ngoko no kwita no munyangora kwita de kura kata ebintu kata kwero ukoroka mtabama wako kajiru tukandi ulio tinga kusanga cyo no kwita akakutebeza story chimani ukajibu ukaga yes hati eje myaka na utakwenda webeho kandi president Museveni na kugambera abantu benji abetoroire especially political circles halume bizigwe bibiri number 1 kuboye umuntu waheru ukamuleta umupolitics za Uganda hati kusucceedinga Museveni directly halo ebyarasise umuriye bino beha halo MK ebyakujya kutereza konka halo ebyararekaho for continuity ahabo kuba kubone yes kubogira ngo oize ohindure buri kimwe kizazi fi Uganda will be starting afresh ngo tandike as square one kandi tujya gomera last day abantu bona abari omu NRM kandi bakunda General YK7 bari mosterekere okuhagera General Mozgene rugaba habwe nsonga ibiri number 1 abantu batahana bagera ngo turehere obutaka tukaroraga omuntu kololo na handinga entebe omurungi na giha ondi now president Museveni abrina mukaga na mujya kuba mwino mugisa kumurora entebe na General Mozgene rugaba number 2 halecho kugira ngo amaziro mu ntebe ejo ebiro bingi na habwecho halo nebindi byatachukora hati because amaziro mu biro ubwira wingi we are going to have a new face number 3 halaba kumugira ngo yes sometimes old age comes with other problems ubwo najya kubara umuntu ache muto tumwana muto najya kuba nyene yaka 5 but is capable enough frustrating kwenda kumaliza na politics za Uganda pressure groups zona ebitebe byona nebitandika bitugura abatenda misubunga kebe FDC ekatandika nka pafo yaba reform agenda thank you Alliance for National Transformation ekatandika nka the new formation yaba Alliance for National Transformation NUP ekatandika nka people power yaba NUP no muzindi no muganda mahanga no kujya Kenya hano abatandikire Orange Democratic Party za ODM hati ni characters zindi nyowe if it moves like a duck it quacks like a duck it is indeed a duck Moses fundamental change president yaraganisa abanya-Uganda tugere ngo ekina cyo kikacyo mu transition nija kubeti bamanya oshomere tashwa oshomere tashwa cyo turabashari bija bakote basibire bazabagambe kwemura GoTv bagamba babesha PLU n'urukiko rw'ikika kujya guruguru turesha group weyireje omugasho gundi uko gumwa kushita mu kika cyanyu family yacu mukajya mukatkoreho kasako niyo PLU family sako kandi abanyigara bona nabakimanya nushomere utasomere urukwetegereza no bakujya gutakwetegereza bona bamangu PLU ikibina cha tatazara katwire na John n'ikibina cha family sako hatu doreba abantaye batakategeka huga kuba kwasira ingoma kuba hategeka bakagata ija basibona ko baba batintegeko from tinka tegekaga tuntegeka now tutintegeko ubitaye kitekwe bajuba ngongoro no mugumba abatonda tegeka cyane bugaga hate kubibira nene barahira ngo tutegeko katekeka kasoka ese hangwa hanga Adam kuzari umuntu ari umunsi owishe guza baye batarho uburhaga yahangi biri bakaba kandi wakariga kaya go munzuri yaraga bakaba takategeka ho basimya kashatu na munana bari yo mungoma
hata bahindukire batintegeko konka karakaru waje kahakaruru obana karubati attitude ibine enteka inyikiriza neya tintegekwa president Museveni yargaho naza umuhozi abo kuba ejo family tekitegekwa you guys mucendeze arrogance mucendeze arrogance yabarenga so nyonyera ko hamagize gabusha no banyowe am a student of history yumsayasa kandi historian itwe katu n'ubugabe umuringore kandi yonda added supporter wogabe nyoti ndi umbata kuhagira ubugabe nyoni yumba kuhagira nubwo rutari kuvuga ngo bwaza wesha heji nimbagira ebyaka mukaga ina mazuru mu high school kitigiriza history y'ubugabe naranguka bururungi nokireba none kije mititu ya kartusi kareto mbaguta emwe mbageta kijana mbaguta amashomero ngazamba rais we nashomire kumuri wendi 12 ejo no reba bakakora ibintu birungi ntari school ejo niyo mugabe bwo bakakora ibintu n'amashomero go batiro na hato ngakiro ebidambitu na murumba byari kumuri wenda nanena na hato bibiro ubu yakobe yanombe eyindi kuzarwa ubugabe bukakora na hato bajya gogabe bugabe kesha heje niyo nwaga munsi ningere nyimba hagira konka ndo wakahaya hambura ndo warwo bishenge hambura wachategereza nibuza bishaka yori watu wamani ndo wamba guta prime minister hambura ngashobashije abakaze mbaguta kana ture kahaya kana ture rwo bishenge kana ture abagabe baha bakazaka mbweni nkoko kubareba bakatwire na John nuza kurata kahaya ejero ganse yanye yatinteje umuza kurata kahaya nabagana narwo bishinge abwo kubiyange tujya ngo Russia mu rukatanga cyane mukaga rikagira bembezi ubwo rwanko kamara imyaka magana atanu ko katuno baronda babura why note ko kuba y'umwembezi wano ndakora ibintu bigendo misho note ko kuri ngo buri kimwe cyotero mutama chinaka kwate n'abantu bafusha ngwana ati imwe mbuzo imwe kamuyaba movement nyonyo we nabira misho hata aba banywana banje babuze kandi kamera kora mobilization nabuza kwaje buza kore byona babuzo to kwasa kinuka hatu wahora joro kwa gamba ngo omuntu twiro musteta gusemyaka 20 no wakubishoborokera namanya protocol kandi warigiro mutishaka wakagegesa ubwo mutishaka kariyo protocol ishaka yaryo mutishaka wakagegesa ubwo enkombe zabe ziriyo zabizigaba zabizegesa protocol kashwaka yabasize ubwa president jone yenkati aba obane imyaka timanya konkani benda mu ukugunjurwa imyaka ni yawo ko ayibwa ngakaba vice president tukibizuka UPC kakweza so hati John so protocol kana jimanya John uza kusibu no chendeza kajanja konka ye chinte chimpumanya chinte chirikumanya etwaza yaba abashija abijiwe etwarizemo nchenda mmanye by'abantu bakubagambe biso nimihirwe mambona kentwiga bagambira abandi babashikira bwino shonga kiki nyo nashekariwe ningamba nicyenda mmanye abo urekere kandi wano gabana kwikitisa gatazara kandi turufaki nicyenda mmanye John nicyenda mmanye so abantu nabagamba ki mukuru research ari jone okse oina abantu no okse bo bantu no sibo mukoti katire mbakubiya ngo mwaje utabatera kiboko konkaga ry'amazima abantu omutabani wa president bakabata kumwanga bakabata kumukunda ko bakabata kumanya bakabata kumwanga ko atine cyabisize kunkwa mugenzire mwamutamsensi no msibire mbiya mtere ekagizibyo msibire mbiya mtere ne so mugenzire mwamutamsensi mwamukiriza banzoni ndeho mwamutamukacyari banzoni ndeho omusha mwamutomukacu mwamwerekensi omwine rizo ndo mutajine mwere mwamutunga kakumu kumbe ni mujyo muronde byanyu rero mwamutunga kakumu rero mwayegesishe ukundo mutabani
rero movement mwagiye sokunda mutabani rero amahego namwagagiye sokunda mutabani wa president rero abantu nabo muri mbabegesa ekesho ngicyo mwegesa Rochirebe cyumuhibire cyesho ngicyo mwegesa is reject abantu tubakucyenda babesize bwesa mbandira ka chance kacebije babafubere mwitegereze ngo ekintu kimwe mukora tabakujya ki tabakucyenda kunka mwenda mugumiza mu akwaha arukatusha aro za grenade mwenda mugumiza mu mazima ekintu cyanyu numeragira numugireki numuyeta nkabajya ati katwiro ko tari yaho rwa katano uko tari hano kagamba John omuntu kwemba mukunda iwe wijana escort ukatwire tujana escort iyo mbakunda kusinga baryo nogamba mugambera tarabe mu mwazi ataramusiho atarumai koko mushaka kuza kurabo embunde zimwe zibakamukuzi ezindi zireba kakoba ezindi zireba nyina atone bankunda rindaho bazoridaho njyana wagaba tuwaba fair kugira ngo umuhozi arabomba natine byo kwirinda nano mahanga nkamereka hiyo tutegatega umuntu narisirwa nkakaruru munonga maybe abana ba president bakumwa security service tizo nomo mwana wa president wakati bakwebehera in a district that had only 2 sub counties akaina basirikare mukamba twiga yawe twihe mu position tuya mama mamera munyanyisa abantu Boaz John yakagara kuzuza nyanyashi tayogwa den omamboza kugarisha ba John abayitekateka nkaya John bemera kunyanyisa abantu kuna ikiro bagira nyine enemies nuko bagizire ngo bapeza abasakari bankuru naraba munarone kwenda kuinta yabura abasakari nabatwara general naba muheriza n'amakeke senyoni intekateka ngo muntu urukuza kuraba mbarra amahiga kijura intelligence yone kishkomu buri kintu cyona ensiyone kazabunkenge wowe kana kimanga bakamujaki thank you tabakumukunda thank you kuramba mukunda na kimanya akarabere mukaba bishop ko kuramba twubira thank you tayo kiri mu Uganda icha MK kumwebembeza na Rwanda cyatandishije batabano ba president Kagame iyane na Ivan umari mu mahe aga presidential guard bati ni second lieutenant na wakatendekerwa Sandhurst nagwarigiriye mu wakukwira nagwarigiriye ubwo no iyana na Ivan na Ivan iyana no ho muri yabo nuwo mukuru aha then umuhara wa president aje nawe nakora uba niyo nka Uganda Investment Authority yabo something like that president yana leta abana be naro mwana we hihi na power ekiri ayihanga nani cyakiri a family tukagera tutamugena Museveni areba ari Uganda nareba family kwa kugerageza ne cyakagara abo nce abantu batakwisiga abandi banyihanga yaba ramutebasa program mwana Moses yone bajya mu muzire taba womo nabura no ita pole shozare ya shozare nyane ngo tumanyise ni twagenza ngo tumwite muzeyi banyamuno katazara ya tari kumbega katwi katazara ni muhiki nisa no horano na kumugamba ho ni nyihombeka so muzeyi pole habwa Moses kubisha zara na John ni Boaz n'abandi bariya ine bintu ebyosura mu nsomo kandi bitatangira hato myakeke romanya okufeza ine bintu bikubuzabuza iyo saka bayina begibe bakaba baryo bagenda mbantu munonga nibegesa hata abantu kumwe babuza nko umuntu umwebembeze umugenda nawe abo muntu cyumweto ati abegina bucyo bashobera ati bija bagiza ko bakikamukama bo batunga kayire bayiherera bambuza uko nka abantu batubuza iwe obo ko abantu batubuza ngo uri umwigisa abantu uri umushomesa abantu umuntu bakwita amazina mengi ornabi ngo atutsobora nizo twatunga cyo gambira abantu yabaje twita abantu bataka baburuze ekindi ati mwe bingenda nabimo mu nyeto nabo bonka cyabanga cyabashobera ngweno umuntu yataka kushoborere icyo baramwete kandi umunywano we
rero nikikushobera icyo baragambira abantu nyowe nkanye neshagama yanjye yona n'umutima gwanjye gona niyo mwagize wa NRM na President Museveni nga chairman wa party yanjye now kutwisha twahikacyo umwana kimbuzabuza ata noreba ikikeri endo manyikeri cyo nore kukiba kisitani cyo nshaka cyemeye byona cyo kigire na kisitani na cyemeye ni byona vuero mu position imwe ati ubagakibuza ngwete biti wo ya ostandi munaro yimerire yasinye ndabadisemo oya so mbwenu eno bukushanga hari kurabanisana hati nyowo kukunda NRM na President Museveni abana mbaye norekere mu under bridge kinkwangire je no muhuzi hata abantu barike no kukitahare nga umwana byo no kuyana kigamba ati tunturonda okuza ombigere bya president tutukuronda banazombigere bya Museveni kandi uriya tari mutabano wa Museveni kuyona we nayenda kuba president so ukutanisa mwaho kugira ngo tiyarondoro musika kwihawo uriya nawe nenda kuba president because constitution yemwikiriza no munya Uganda okumutabona president tugura mushango kugira ngo nawe president because twena ubu twakwiye mukahe tebeze kwenda twena of course twena kitukomoka twena kitwakomokire tubakajya ngo kugira ngo umutabano wananka utatunga icyo bamutabona nanka tikizo because tokaba utaziribona bo Steve konka hati kikayo kimbuzabuza hato kushobora abantu abatukutura mu kitugumire kutukutera ahari pore na John yes turiyo twanalizinga supportinga konga turiyo kandi bobe no bwire bukushobora bukuba nabakika nkiko bo bahagire nabakika nkiko zutakukika bo bahagire tubakiri mu analysis izo barmonyo wongani ko na John bo bahagire tubari mu analysis no mu gunabe ni nkoro gunabandizemo hati bakamabe tubayina kutwaraza twajya nkonga ngo bitukuza kubikiraza umuntu yatujyatiwe atamuye abamari yo mu muti n'umuntu kushitaba mu kigo rwota kuza muganda kabari we yakikaho so kigumire bwe n'upore na John ikikoza kushitaba meyi bomba kigite ntubatari bakikataro konga twenda ngo baragayo batuhamize icyo kwenda kishoboroke munonga niki akingo namushoboroke neki abo umukutandika noshuti ni watandika nobuza emmi baba namukaga supporting jino muhozi naenda akaruru naenda kwa president yes angu answer yes mbyo zikuru tubagu reka mugarike Boaz so bajangu reka mugambe bwo gutangarike mu ansangi kuzo nga muhozi tagize kuchaba niyo rakorata yes takizire ombantu itu kutugamba ngo naenda ki naenda kwa president kuzo nyo cyo mpwigeza nyumuntu yayemerera wakayemerera nakanoki akajya tati nyowe ni nyendeke hata ko nitunga direction nitunga ho kutora ko ngati turankabari omukibunda just turi umuntu yunguza haruki konga nyowe tingaza mu kibunda cyo kuriyunguza because nyowe nyine President Museveni unate yakaruru 12 na pate ya NRM abana na pate ya NRM einaheire contract erukome 12 abana mukaga kandi takahwira ndiyatika mkwero hwayo tutandike discussion president wanje owanshabira karuru aryeija anje ataza nyowe nahumura mwefeho murono nijo uratombegere byanye nari nyowe ngiri ya abantu banje ndi mukinyine narirebogo nacyo tukimanya ko ngati nindina kwemerera nkajya hati nyowe hati nagenda na muhozi naenda karu so nikimanyisa ngo tingenda kwagira president Museveni nari teyiro ko kigeri ngo kubiya kwa bitagenzere entega karyije mbetega karyije hati entega karyije negumiro ngahora kabana na jangu hariho minister umuru kabari ngo kajyango umuntu mayise cy'ikintu kiri serious na yenjugurikire hati ejo ahabucuzo cyanye tayibu cyane iki ncyakiri yihanga ncyakiri yari president akubaro warebana na Rwanda uko bari mu bakikora itete yo kiri ya president wari kubaro because nanagambiye politics za Africa then icyo nkireka yo kucyungura ihanga okuzembere igislogan yo kucyungura ihanga okucungura ihanga kwemeye kuti intelligence program itwe nkana kigambire itwo politics zitu za Africa okutuzi kwata
nizitanaho na politics ez'abajungu kozi itwe tubato nka remote haza remote yo niyo televiziyo kuteteka ngo president Museveni ubwarwo hati president Kagame ubwarwo president Kabila ubwarwo president nundijo abakuteteka Kabila utwarebeho uwo mwana we yagireho kuteteka ngo wargaho oshemeye kuba nutsigaho umwana wawe ecyo kukireta no kimanye mutera sa program Boaz kirungu abo kugira ngo nobote yine security erukumara wargahabwa president hato yebuza naba nargireho kandi ubutajya security erukumara kugira ngo nobakoze inshobe konga politics zitu za Africa zirungu wazo mbigere byo muntu owargireho kugira ngo nayiwe abantu bakwikirije munari utunge ntebe bwire bwingi noteko kwa kanso wakoze iki wagira umbigere kugira ngo wakanda akora kubi ninyenda kwinjro ikindi tingo muyikirizamu hatwo kurete icyo kimanyisa ngo uje kumurwanisa ahubwo none na politics z'ubaziro zibaziriyo zo kutamisa kugira ngo umuntu roho abona icyaragaho cyono kibakibi icyaragaho cyono kibakibi twateye ihire mu ntiyateke yunga Africans kuteteka mu president weno waragaho numbi tuje kumuguma turemerwe obwebembeze bungi so icyo kireta borkanya kubantu nako kutanda hata kitureta na president na worho kujya tinyowe tinguza kwerinze niza kuteka kutsigaho umuntu ubungu manya munaje kubundinda no muri aba nargireho utakwija kumparaza no bundi rotaro kujya munanye mikiro aho kuba barakurateko nimanya kubija bari bantu wansa nebirunge binakozire nibija kuba batakibireba so kireta kugira ngo umuntu atsigeho mutabani utayine mutabani arondo muhara utayine muhara rondo mukwe nararondo warisha zara nari nyina zara beno umunyarande Boaz n'abantu abagena batareba n'abantu abaturikiza ba Radio 5 daga Boaz nkwentanda n'ubu ecyo kubanza ninyenda kwameza ngo PLU turi mu transition struggle a succession struggle ingenda yetegereza ibintu bibiri succession and transition transition nikimanyisa cyungu obutegeki burije wagenda Museveni buzo wagenda Muzikinirgabo batuyiste igana tune democracy nakarubu kimanyisa ngenda Muzikinirgabo bakuza kwese banaza kwese wenda na kwese abandi bantu barayitsinda so kurugere izoba turi mu transition struggle kandi ito twenda itaba abakwikiriza mu PLU twenda kugira ngo itombwemeze bito ba Uganda mu transition age tugire bakweta ngo political vacuum okwata kuzakishira mu embassy bwire waka kwata kuzakishira now tugire now since we have general spinner ari mwana wa president ashomereje atendekirweje numenya abana ba president abenge bagira bazahero mangahero bazabarasozi bazasoni bazo expensive life nka ntureba no muntu wazeiwe akazarwa bari mu kizayironesha kabona bonda yuko karigayo akija kashoma ko yaherize yazomishaka yazagaramba yazayisana konge yazagai yakuri mu life ngejejeje ikindi tugira ngo bishe his excellency the president waza kureba president sabana batekeri ihangera umwenda hato no bashira bare babona digase zabo zikazakai now gene his excellency the president katekeri ihangera awenki stakureka rigaseye ikaguma mu Uganda oko basa kureka rigaseye president Museveni nigiro Muzikinirgabo so tugira now katurigeyo tagire geno Muzikinirgabo actually tumuterana pressure it is a pressure no pressure nicho kurebera na kayita arich tuntu mwe bintu kabina kirimo strength courage braveness ikindi ni no kurira usha determination because of na gamba cyo ko opposition no mwe sometimes twiga gamto anakumushaho magezi kwira bushanje bakiye no ma agira magezi ngo kwa cap appoint cage kana enda kwa mwana murero ko mwega no kuteka nareba kenyi matakareba mesha actually na teka kenyi managa kenyi manko no kuteka rero manko opposite very bad by the way opposite ya magezi no I think is doing a good role ko tashana na teka nareba mugongo uriya ni sasu wa mwana wanje
so nyenaga brantwiga oyo banya Uganda abagana barebe nyuma kandi batakateka barazinywa batakutekata barebe umisho uko mwagana mu nchatinga no Boaz nugo natakateka kingendo umisho nugo nareba pure yeri neza twara nareba vibe nawe nareba vibe John abantu abahagire General Museveni mu region no mu Karuru abahagire Kagame ijimyaka yona bari mboyembezi abwenchi ba president ambasi wiro shota abanyuganda abanyarwanda takubesiga nando boyembeza gusigira umuntu wa family what happens ikikubaho ni cyaho ati ningira ngo ndujya gukora insobi o turaenda ku mixinga issues zetu hano neza abatoretorwire. Personally, I will not do that. Number one, for diplomatic reasons, but number two, halon relationship unche for now agati ya politics zetu is a succession na Rwanda. Now, another champion wa mhozi nakaga. Kusanga omuntu kuzara umwana we no mu Uganda twine perception eye kumanywa ahamahege itu until recently. Perception y'umuntu kumugiro tutahamaye iki yabena kugaraka mu cyamanyo kategoriza abantu abene batahamaye kurwo mu cyaro cye twiga no mu family yabo ikintu tubumanye bakuze barakushora umushoro kwenda eyo hambere bakusangira mu rugo rw'umuntu bakuze barakushora umushoro kwenda ogutoyine magezo gwire bizamu tumuine sente zo afizo ko yongerayo umurumo gubuzire sho yakuchwa iswa kucwire nubo bakuru twiga batahera amahera n'abandi niyo ejo now shango umuntu president bihanga ategekere emyaka 13 omwana we umuzigejo akagera tutahamaye ekiyabe nabarakana cyane yes omahagishe arakamanda ni chief omahagishe arakamanda ni chief he would be protected in a way that we takagira be protection unanga ekosa kana gikora sandhast abantu abakujayo bali bibiri nhamara ka 10 abandi bafuyira ya kufuya information so many commandos bita bakuja Russia how many come back abakuja how many come back as full time casualties so kujera to umwana wanje omwe akaina capacity kujera tusomo bora mara kudwara ninja kucha director mu Uganda Development Bank oja bilioni 10 ichakachi RDC umutabani owali ntare na hatu sa entwig kuba rigaya papa akabaroye akiri halo school natekwa kuba muhiro muri umuchembazi ugo niyo nkora y'abanyaganda na muhozi ya moto mu aya obuli nagira ngo ari protected akaja Iron Fist 1 obukubinga LRA under the command of the late General Nyakairima akaliyo akargaramba ya abantu badvisinga na President Museveni ngo umwana we ateranko Lieutenant Kano ngo umwana wawe mwiheyo umurutaro no museruza yiki yagira ati but he was trained to be a fighter, let him go and fight. Yes nkuba bamwitirayo kandi kuba bamwitirayo abantu basirikare tabakufa musirikare kubofa that is it. Yeah echo taraso kuchukora entwiga taso kwicheza no mwana we korara hakanisa omumissionary wensiri tasobora you cannot omumissionary abari basaba tabuze mu overnight tasobora kwicheza najya mwana wa deseza kumujya ubona bine bizu no mjango wa muguru yatine tasobora kwicheza mwana we korara mukanisa najya mwana wanje naza kuri wensiri mu overnight tabuze umwana w'igikana ubu president Museveni umwana we yamuha aromwana mubwiga ko aramuvanite ngambro Museveni akanarara atembere miti tariyo tent tariyo network tariyo duka tariyo simu tariyo kintu cyoro ari guri umuti umumuti nga observation post and nowe nkarakoze ryo sacrifice n'benji muno byo nyikoreka umwana wa president kumutaha sacrifice I'm not talking about kugira ngo nuwe wenka konka ninkoreka ngo ebiona akabimuteireho testinga spiritual towards his nation nategeza John garaka mu cyuzeje wagera ngo John muhezukirina gabo nuwe president w'ikumi wa Uganda abana mukaga najya kwari hakaruru hata abanyuganda babatamuhire karuru ebyo bwa listinga byo nako batabisima kandi abanyuganda no manza abanyuganda nabasiru ngutubakanda president Burundi you think they are stupid no abanyuganda bakutocheza mu basiru ni twiga
ngwe antina unatizama kwa Marekani kuna unabashema mreru abantu bari wenje wa mozi ngo omugeiga wese wa Africa yona 16 billion dollars ariko Dangote namweta tiza hano banzo mbaremwe bitu ariko Dangote naita mozi ngo abanyegana tukujya kuba tubasobora rero bo tubakweta gereza ngo baje twale ibintu don't take Uganda second abantu batakutuwanisa bitu because harimo ibintu bibiri no matter ni nkunde bipira muno ito mupira especially ito abari management za teams z'empira at local level at whichever level omuzani contract yo buguma contract y'imyaka 5 ogukogwa kasatu you start talks to renew yes kuba chikulema ntabaho impasse nkebera Kylian Mbappe ukwamzukaga najya kugendera busa najya muri Real Madrid nago PSG now itwe hatraba halaho kugira ngo aha nyumse nigire myaka 5 aha obwera hwayo turagamba nawe hagendire busa hatitwe ekiza ebyogu nukugira ngo utakagetegerize umugaro bando ryitu bando tukubarire kurungi omuzano uhere contract y'imyaka 5 kubolinda mu contract ebaze hweyo muzonde negotiation ziduka contract takahoire thank you wait a moment contract takahoire bababidingi 1 year hakuba primaries za contract mu 2025 kongo kuna mjana ngo baraka 2026 ngwara diseginga but next year mtuenda national chairman wapate mtuenda flag bearer should we wait for 2025 the answer is no so idon tujera ngu serire candidate wo kusucceedinga president Museveni oikumi abantu abatkwenda tutkwenda 100% akaruke twiga ntukusokukenda kuba katwima ni democracy ko dictating netwenda obururu obwabaratera karuru valid votes 50% plus 1 vote obo bururu tujya kubiyo mu Uganda bona uko abanyaganda bona twasokunda muhozi nko kwatakundise so the issue is are we mobilizing muhozi ari president atadirura karuru yanza hizo no are we mobilizing mu Uganda wena mutera karuru nango halaba kujya kucenga muhozi 2031 balungu mu studio mu balungu entwiga 2031 naja kubona mu document ya muhozi okuboje mu class ukasomesa abana bona twasokwatira the same pace nicha abantu bakuja bagwerire no waga nogera obo isekesa makarangira nibya noga nogera ngo nogera ngo ni chikwakisha niki abanyarwanda abo NRM erikwemerera ekareka umumbera yo mwirimo yaba no mutabani yaba no mugurusi because mbeni nyabuza wanoreba yanga nka America kati baresha heji Joe Biden ayino mutabana handa hata batandike jemizanga nijo mutabana handa nija Joe konga side eri hariyo Trump are strong and moving hakuzana hareba nikikwakisha n'cyabanyegana kugira ngo ahibara akundire ba John bayisotinga either maturetero mutabani nani batureterisha what does it say about Ugandans wanoreba article 1 rigamba amana gabanda icyo kubanza cyabyona nyenda John chende ziraka ahikikane kandi batanga karibu God bless you is my voice kwa na gazi bishuba tugurira kabweru abitujema bishuba ura na tsindika miro fuba so obwa president obwa mgozi n'uburuvaho buraba buri ubwa kayindere by force wagamba muhozi kurata Museveni ugakoka gamba karu none mayisa nguyu yo kucenga wenka abantu n'abashima takurasa kwizera mu karuru mbese ngo bakwagera akakasinga nizo barenge mbese ngo bakwagera muhozi wa president ngo barengere n'abusiro hariho karuru ko no muri Uganda konga desemo bese oyo promotingire ko muhakano akava qualified enough kuba president wa Uganda nuye promotingire muhozi kuba geno nawe akaba qualified kuba president no wakwikiza kugamba jo bese geno ya promotingire no wakwikereza umusti nanye ndakuso nanye ndakubuza kabuza na urari samani pakari na obaka ruru karfuya de fair obana kenyi bano tukakurita muhozi aguko baje ngokiwe sanobwire wanda kwa polling station abantu bano binyo stade gikozeri yaru kujya ngo ushaka kugadira
oya abantu bona nokireba ugenda ubwekeberere ubwebarire uturetereze service uzajura TV n'amaradio basi nokireba kuko kugira ngo abantu bimuka kashishi baza kuterera muhoza karu wapu akagenda ari akabare akana hubisa ubukakwishe nkofira na yakizo gwemosho abakiga bayanga nokireba abakiga bayanga bakabatana mu mtabuni no hakana therefore icyo cyo kureberaho ekeri EG bakabakora mu sampling uwatinsa president Museveni abanya-Uganda bamukundire byakoze umutabana mwaka umushemba mukajyaki ibyakoze tukabirebire tabakumanya nubwo kubgabe bya garamba atagaba turikirize garamba tabakumanya bari kubiseri uberi ngai kandi byakoze tena ntitubajya ngo hakuza kwenaza ko ramwe mbarra weza hakazama amahe rukumi ngo shigaramba kariyo weka ubwa kyine division no mutware mwetorire ngo agiye kurwana therefore kanje ngiye kuragambira gake message actually abakabari message rya ngwe majambo zo yaraze kabari tuwabiha TV bakuri wato mutungo mtahasi hata noreka twirewe politics zo kanga abantu kwanga kwa province gabato bayanga bamwangira katwire asigaye abatina tirisa agenda katwire umuri nkore mbuniza kwenda kinyi mbunizo mukoti nini bani zo mudaka now hati nyowe wabuze ikibuzo cya NRM nanye ndi umwe nico Eishengyero babuze ikibuzo cya NRM nampulire kurungi nyowe NRM yingumanya ya president Museveni eyine secretariat tero mu bya PLU ahubwo ko basaba rumwe w'ikibina bamweta right honorable Richard Todwong chief ideologue atizirati twe nkaba NRM cyawire ite turiyaryo president Museveni kubibira na mukaga kutukuza mainstream government vice president nawe ko yatugambire prime minister na bank nawe yatugambira ministers haro baryo munsi nawe akatugambira General Tafire nawe atugambire so itituntumanya NRM nk'Ekigombe itituntumanya ngo ibi byamuhozi abona bakuza nuko kora abana mbazanda baraza kunkanyime karikai nyine karyo umuntu okuyo kora bino jang president Museveni ayibembera igihangeri umushubuzi nashubura umuntu ayi nishomero na shomesa emirimo itamburaje hariho busingi aha bwencho yinikizubuna na muhozi orukwegera president Museveni yatwari hangeri kumizamu embero kweri obusingi oburogumizamu why would you have an issue with that ahubwo kuba ishe president Museveni akatara president kandi umutabani yatwebemberaje banzorindeho konka yine bintu kubitandika banzorindeho katwire twasa kutegereza nyosa meeting yuko rogamba no tahamu reka musagarika mu kibuzo tubakubuza katwire tino wakubuza ebenza ku dressing za kukubuza tubakubuza garika mu kibuzo ni muzesi tubakubuza ebintu igira kubitandika now ahita kumanya no mubazo ntutugukoresha president Museveni akayinishe umugezi mukaba muhe cyumuro cyurungi uyu mwana amanya tinkwetega no kuganiriza ushaho busingi umushije w'ubusingi dosha mutarabire n'umuruka president anakigambira ngo bakatari n'umuruka kunkwa umutabani yija yatwebembera nangwa akasitura akakiriza umushiki kuko byakiriye ufurere umushiki yabukunda yagumayo hati kuba gomba tugambire shaheje bajya ngumuza nakutegeka gwa kwishategekirege kandi ko president Museveni yategekirege kandi shaka takategekaga so ejo fear wajiteka to the test of a reasonable man o family yabo yenyine utagira umuyatata na mawe akagicerera family yo mugenzi kavuta answer that is different answer come answer that question should not go unanswered president Museveni wategekere kurungi Uganda ari Rwanda uwo muntu atakabaga president atakabaga na chairman ndere kaswa muhozi always al president hata waraba murundi muno
ekikumanyisa ngo waraba murundi umuntu hoko president Museveni ategekere Uganda azeirwo umuntu wa buli kiro dere hata muhozo wazeirwo geno azeirwo president cyangwa mahina ari mu cyokorongo naje kuchera Joro wagamba utareha afaro ngiye twabura bya tara program abantu bavura uyo mukara yitwa bavura gonga now Jogera kwa magezi ga busha umuntu mwate time ni kimanya ngo omusha mwamukunzire mwambihire mwakoze buri kimwe wacega ni kimanya ukireba konka noma ubwo jeno muhoza hakunsasiza hata agira bamutira umumbera iyo kugira ngo kigumire hati kugira umwerendezo bayargo movement ura oba yarondo inango yaruganishe president Museveni nari yeja tujye mukawu na president tabirumu president wena yaza kigumire hati omwamuhozi kugira obusinge omu government ekorata nico nico mukuza kumugeshera ceki mwakire peace ura bamwakire freedom bamwako obusinge omu government eri kujaki eri kurata abo kumwose yusya kandi kose yusya kwa nyamuru president wagira MK atari nyamuru bone nyamuru obusinge bijya kumuburahi kandi mwara aba president wayo kare kanyozi cyende ngamba no amasiki not logic uko kandi kurata mu muhozi najya kubura moto buhisinge kandi John let me handle the show okay tayo ati John na Moses nibenda kubaka umshana tamaguzi John ni wapo da kwa tamaguzi na bwo mshana the same time ati nyahi kutanda ko kake na Pole na John na Moses koza nkujya kwanalizinga bozo nyoti nkabuzire kwagira muhozi nga president John yajyango watura ngo icyo baro kikureho misho ngo uciriwe kureba ubuhira mu kwitegesa aza mpora mpora hati ni nguko kwabona ushomesa abantu mu class umwana utakakengire iyo mcyo mukono kubuza ukajya utaza bushuira heri utabana bandi betegereza azira tujya kubasobora mpora that's what I say nyowe ekikutana ho kaki tingangire kwagira muhozi naritinga muhagire kozi ni nyena ngo naza kwagira naza kwanga tube twine itwabanya Uganda twene kozi tingwa ndakuta nsabanya Uganda bandi tube twine kishana kugira ngo umuhozi na ijagwa president ikindi uwe manifesto yenesha kozi ebi bikurura umuhozi kuba mutabana wa president tiku kigenda umuntu ko state house kozi tingumanya hatoro umuntu nazarwa abaziri babiri omunyangore nagambanye na niki niwe nabasakusha ekikire nikibuye mwabanyangore numanya n'umukunda kugeza bingi kongera abasakwa nasha side y'abanyina ribi ngwenda nabasobutasha ishi so icyo kugira ngo no president icyo tukakigirira ko munombe kozi twena tuzirwa baziri tikiragira ngo banyina rimbe ne songa yo so ikingumanya simba timbaki ikiyaga cyecu ngera kumanya ko adira tumasopo so basakwa basakwa side nari nani babasakwa batarumbi kozi beti ngwamanya no kubamanya ni manya president Museveni gumza muteye kandi ikinguteka tako bamanya ikingwenda ngo bagyo no bihumu mitwe yitu no mitwe yabo no kutugambira ngo abahungiriza ndetse twabasobora kandi banyina rimbe bari bati John stop it so John tuyiri muzindaro I am sorry atunore tabakuri wasa program John utamfo abo nabona ageza kushobora nubana gamsira kanhango yacaje banyina rimwe cyo nanya ndakwitegereza John nicyo cyawo omunsi itukutura mwomo harimo bikoko na rebyo nyina rabantu konka ogaba munonga kwa byo ogaba munonga twumayisa ngo buno numbi yasaba rumungi kozo no manya wawo yokukiza kuguruka yani kuyoma munonga yani yaguruka konka te kwita tegurya ngoko kandi agacako kagenda pora konga nakinazi so hati John abantu batamukwata kubina riti twamukwata kujya munagamba munonga just nageza kushobora shongo mwira karahango konka tukujya muri mbi konka nyo kinanyigeza kushobora ekintu cyo kugira ngo ndashishe azibu president namazima muzi nabasa no kumusha tingu kiruri ngaho tujya utakumusha konga nabasa no kutamusha icyo nicyo nikibaho ukuzarwa ati cyumayisa ngo nikiragiro noza kuba no show
konga ni nyenda ngunyowe konga abanyarwanda binira ka akutwana president ubu yes ati icyo cyo nyundo kwenda kuremera ko gari yaye hati jono yaje ngo nyongere irwa ngutegeze mu 2006 konga ni manya contract yitu keriya na mampe na yagenzire naba yagenzire konga cyanagambe icyo ku negotiating nanga ni cyanagamba kandi ubwambere iwe statement yabajyanga iyo utegeze His Excellency the President ndashaka napata kugambere ukakigwenda kugambira mwana wanje ngo myayigando yitegereze His Excellency the President stagamba kure kagamba abantu baburisho abini support abini mandate now upon the nomination that Ugandans have forced me to come back exactly icyo ni cyitegereza ngo abantu bari kugamba kwabo tugomba kuza kwehandikisa kandi tugomba kwetsimba abana nyitegereza bone bashaba president umutwenda witsimbe then president achurira karyabo ajya twarenyewe n'ikiriza konga tokushaba ungwaye tsimbe ukagaruka bani waza kwetsimba tokore handikisiwe yondo koma kugamba so bito bwana ejiri mitabantu na ejiri mitabantu no bayize n'amahega zo mu parliament constitution hinduke nabwo bakari abantu batosha ntabwo abantu ngo bagamba ati nyangira abantu abantu konga no reba kongambiro bakamukurira kifuba umurasa muri nakagurika yo bwamurize iyo toka aba serious kora kukiza mukama wiki iwe na wagamba no mugire kiko ngeze bajyone bakukika na bapore kongesha neza kushika ikiko zuba ibintu bakika nabaturetera candidate omwe uri umuhozi wabo then batujya ngo tukore iki twagiye umuhozi we tutaro so nabatushaba konga hategesha umuhozi nkawe ngagiye no umuhozi takemerere akingona nakantu kamwe we nayikiriza manyi muntu mbasaba serious numwe nawe president watakwenda hatu ushanje so iyo cyo kweno nakati muhoza humura mahe arangirire ati ni nda consulting kandi ndaganisa ahubwo tinko kansa munonga ngutingo basa nimbasa musupporting konga kinyo kwanga kinkutina hati tinga supporting umuntu otakagambe akikaya kabudi support yageje mwe tinkwenda hatu no kora ki so niyo shonga yanje miniso tafira batira hakazito yes aizero ngwe nakunda muhozi munonga nkumwana wa Museveni kungata kumuhagera kwa president etawa yanjajona kansi mejeno tafiri ukaba open because tubuli umuza kwegera muzika neragaba bamushisha ikindi cyakabiri kamusimba kubo murebye akwa yangira umwana wa mwana icyakashatu abana bageze utafire bona bari yaheru baragura tozi yicyarika ariyo mayigamberka kimasa geno utafire takundi hangare yiganda urukundi hangare yiganda geno masina gabanda president umwana wabo mu rumba tagira heru akora bagenda ngana asari gabanya yiganda ikindi cyakana geno utafire itotuza kumugamba wo munonga manu wa mwangire speed wa ka mwango cyo uko bawe arigire yaga akishara nyanga musimire because irabatagamba abariyo kaba abesherekire hati wagambere twamumanye so toko basa kunje nakumbinga ngo nikunda mhozi ugatima na kumhoza we president wa Uganda no utakumkunda na wanu omwana nuko nakigaka ikindi cyakabiri ndaganda mwana wanjye namanya umuntu wawe yagira mu position nabakomera muno omuntu wano warakandire habana akabari mu UPC akana kanga abana nabakuru akana kanga abana abagamba pole habora John ngo mwenda remo enda president Museveni wa akunda yagezaho bamugura bamwihayo bampasente bamwe mu UPC bamu RDC zinga yagende nizimanyeze bakwiri zinga ye ati naboke nagamba nicyari hondo babukure kompita ma empire gitu kwa site thank you we are not going to give you money mundu marwa tumuko mwene ni gusina naza kwezahindiche but we are not going to Boaz naza kweleza Boaz kuma unyonyi gusi na shumbusha tinga ziri ezaka tatwire yaziri uri musibo mzireke John nyaratenere njongeje on one condition mzireke bakamabese nukira kwegaburira ni kwedegeke utwara mwana zakereza ibizo abantu abamwe Moses yabagambo senior figures umuhango Jessica Ropo vice president General Affairs Minister of Internal Affairs abana prime minister abayize minister bari umunsi wo byamakuru umugambizi wa government bagira ngo ubu General Museveni we candidate 2026
izindi mizitakushana nzimanyisa ki aha NRM na government webale mu endimi zitakusana nizo confusing abantu abayinje abali mu politics za Uganda kandi bari confused pardon Yes. endimi zitakusana zigenderirwe ebigenderwa cyane is confusing because some confused people are not confused obuyabandise kudaye kugambira ka minister presidency babarani no muri barara hano akeiza ya launching halo kuzara bisi ya itakatuye kasekretari na mukatuli yanga kujaye talo muntu owa committee talo minister mu Uganda owa committee ga general MK as frequent as possible owa kuchara babaranda ati Jessica luko uriyo no gamba ebi yagambiri I can also tell you ngomkaruka 2025 next year akamuhoza kujya a ballot national campaign a manager unaja kwa Jessica luko mujya kutugambisa tutasubiri kugamba so the message nerigayo meant to be consumed by a certain group of people. It is meant to be consumed. Uganda bakunda breaking news. Abanyarwanda bakunda breaking news. Kubo ita 2021 okaguma hari muhozi abantu baraha abantu bamutamwa nubaseribe kumushigenzo kuba hadira another section y'ukushanka ya mwanga then that section all of the sudden September 2025 bakagera ngwe twagambire buri mutuganyire ngwife tukunda muhozi Sky TV na handika breaking news jikahindo tafire now support semuke hatubu ebyakugamba hano nabigekera kahindo tafire na bimera so ebyo biri meant kino kino tafira ndabari Jero kinotafana muri wenda tension ya mozi. Thank you. Nato nubyakomeye bagende bikamfuza kubureba. Edashika ndabara 25 tukayikarisha 5 zecuro program yitu Eishengyero hana Sky TV program yeje na Radio 5 chena na mwenda katonzo mshanje fama korga rushere DJ kanyamana wakata program yeje and Boaz wa Mongolia mu studios nyino mwami tuli nawe John na Gabusongora nyino mwami Taiwa George okorga kazo nyino mwami Moses Nwagaba okorgo muri mbararo mu konkano wakashari nyino mwami Pole Katwire nowe arukorgo mu PLU kandi ko mugambirizi omucyange cya ankore ndigumiza mu na program yitu Eishengyero aba ekaya hotel mbo bakufa yo kuranga program yiji yabahoje nabatuhereza muri byo kunywa kandi bine hotel yabonungi nishangwa kamukuzayo obase kureba bine oburaro burungi bine gardens aho korre mikoro bine chansya bine chamushana bine cyacuro restaurant yabo te kucinga bine byo kunywa byo murembe bine cocktail bine mocktail bine coffee bine byona birungi kandi borisande bakugera live band kurgashaye kumwe mpaka shayitano zecho zayoshemerwe na ekaya Crescent Hotel Kamukuzi Mbarara and ndenda kuhindura gia turebe anshonga irashembe mu program erizoba orwaro rw'abantu census muze sindakeni Dr. Chris Mukiza tugambire program yo kwera tambure okubara abantu ukabe guri umusinge mukuru gwo kuba planningira no kubasya obuhereza nogera mu mpereza ya government ubundi ene mu imperfections kinaka kwate no kugira ngo tutkumanya y'abantu nibangahi barinkahi mbakora mirimo ki mbaturahi icyo banze cyabona okubara abantu kikiri ukatunu baso takuzumuka ukagitegeka utakumanya namba y'abana boyine kushanga utakumanya bakazi boyine abana tukubamanya ngona bishiko nabo tukujureta tukubamanya ataho mu kigana jango lyafandumu konka ko kumanya abantu abo yebembire oba planningira je koleka ikibuzo kinashoma program avenye kubatu bazire hawo wachetegeza nubwo kubanza kutubara rero kaba baratubazire batahamba tubara nubwo batubazire baratwaki ati substance ukajya ngo nuza kutuparanje ko aratumanye nuza kutuparanje abo ko kubara abantu shimo kwata umanya demographically amashomero gazi amarwaro ninkahayitwine byasha ubutare buzenkahi obuherezo bukubura umucyangeki ubukubura ntoroko ubukubura karamoja konko burumbara
oburi ibanda oburi bushenyi oburi kiruhura nubuha ngo shi nka government kuturabe tukora budget esente zito nyingi zenka ukireba so okubara abantu nkihanga kikiri nikiyamba planning nikiyamba budgeting okuyaho iwe wenka wakora pitinga data bwino iwagenda ukashirira ekikiro kagihindura ogendeye kwikiriza ekigenderwa nka kimwe yaba n'icyo by'ubutegetsi ya n'cyaki so bwino wagifungura ukafungura ibyo bwino kwenda kugira ibiwagera ki ebuwafuna ngo muntu noza kushanga ibyo bwino iwafungura yateganisa planning na nenkora ya government ombere byo misho ombutongore ebuwabo utagenderire kufungura konka cyo kubara like security dore bakatereza ndangamuntu hati ndangamuntu eji ne yamba byo kwerinda eine max zayo security features eine features zayo hati kokurga ndangamuntu bagitekomu bagicebera bamanya ogumuntu no wangayi na shaki obatebereza ngo ni terrorist oreba batekaho akashanuke uyebuza utogubamwiye bazo mu data kuri abagira ki biodata bamushera amasimu bagwasimu kandi banyangora zikuregistering isimu utemwe kingumu kandi kingumu kimakinga ndanga muntu biodata ejo hatejo biodata echendeza ubwinazi no butemu wareba so nyowe ahabwa security mungi ahabwo kuparaningira amashomero ahabwo kuparaningira okugira amarwariro ahabwo kuparaningira ubutare ahabwo kuparaningira production okugira iby'amasharura ahabwo kuparaningira public utilities amizi n'amashanyarazi ahabwo kuparaningira akarutinda akagambe wako kakafakare ninda kasisira ubwire in fact akaruru bakiya muntu gira sensa sunungi abo praringira ibintu birungi ukireba sensa si ningira ki ninjagira nkaye nwaki kwe izo wakurira hike abantu bona batubari konganye ukubaritaho sensa si utinduguma mukango batigeze mu mbare nyuma y'imaranshange mu mbare thank you ahubwo kuba ebyo nabyo binagamba ebyo binagamba ebi uyirunga security ibi niyo ndenta goba munonga babyiterera abana beretse sabanye n'abamabondo so ati nyowe orambuga nambari ubwo takwenda kumba roreke thank you kunkaba nyigana nyuni bahabara ngwizo bakoreza nyangwa barajikora nka public holiday nkizo bankana mwana rabiri mazima muzum kabagira iki bababare babaho butimba bw'isiri babaretereza parish development models zazikiriyo nimparana na mukamazo wabira zigamba burizo hata buri speech naziguruka tati zigamba njyache banyegwe cyo cyafire parish development model bujuribwe jono dihurira ijari yataresta so nawaje manyere yafire yakuzire na leta tatacyatege ajigambiro kweli nyone speeches impuri ribi emwebere nari nshaka ya yense cyitse so nyone ngira nyone yango shaka era cyeki kwabra onyigana mugume mukabageki bababare abwo kuboko barwa ni kirungi nangwa no gwakota kwenda gameto kwenda ngo ihirime gireki eyanyu kwirije na ebe ni manyabantu abaru konka at least twemanye turubanga hi rero tunge planning nungi nkayihanga John tugire kizubu kuba kusindika abantu mbyaro kurunda data umuntu ashitama wa John irikaniya ni ateye umugambiro hari na abapori ari nabana bange obaye nabana bana turakikoze kwingura abantu batanu ari nawo no Boaz konka inti zinga hatagira nto gweta kwinguza ndi 15 umuntu ahandike numereta agarakata eventually ushanga data itashikiri wareba budget wareba gadgets bakuza kosa wareba nitty-gritties ngo ku mukiza benazigamba ayo convince nza kutunga amakuru bwineshikire we bari Uganda yabazara abantu tutakatungira independence kuyasutandika tutakatungira independence ku cyati emirundi kumarago
kurugo bwa independence bahati mirundo mukaga kurugo bwa parliament itahiteka yo kutaho Uganda Bureau of Statistics 98 ubos ekona kitinjire census isoto 2022 na hati obwa hati ubos ere kubitinjira ababazi abakuja kubale ibintu ebyo ababazi emitwali 12 so roughly at least bucharo tujja kwa kino umuntu wakuchebara separate echa kabiri kutanaho no kutosa sente nyingi 98% ya budget ya census mu mwaka guno ni ya government kandi sente zo zona bilioni 13.20 na milioni rwenda eilo already so ubo stene che kubanza muchize sente zine yes UN FTA niye tuile balance 2%. Census ya 2014 government katahi kusoka 105 our development partners about 25 but now 98%. Okubara nkuyamba kumanya bintu bingi hati tuliyo ntukora estimates World Bank fact book ne tubara milioni 8 President Museveni na government ubos ngo tubara haliana na mukaga kunko buturuka kubara 3 milioni 34 so kuruka 34 in the last 10 years tuonjiyeho population ya abantu milioni 12 kwa tujenda data ya ubos abantu milioni 12 omu myaka 10 but European Union yona kuruga rukumurwenda nkaga okukache banza cyo kubanza 2023 eyongireho milioni 93 in the last 63 years omyaka nkaga neshatu abajungu aba European Union bongireho population yabo abantu milioni 93 ibo bongireho kihanga rwo yonka agona mahanga nkaba na mushanju antiro he Brexit obarigire mu Britain kore only 93 million. So to call correlation, what does it mean? We have to curb our growth rate. Growth rate ya Uganda actually around numbers. From Africa yona Niger ni kuchara 3.7. Konka ihango mu Europe kuchara growth rate mpango na Luxembourg 1.5. Amahangi 15 nigakura negative. Uganda ihango Africa yona mahanga 5 ihambe ryo mu negative n'urumo ryo ya moteli ryo kuro mu negative so kuba sanga population nekora in that way resources zimwe zero natural zitakora ntateka kuba habiki so abantu mbakanya batakanyisa kandi batakanyisa bata umuntu yabeye UNESCO ya meyo isenkuru akayinesco ya meyo yazara abana be 8 nari mukaga ndimase bakabagana hika chikuru abana mukaga aba buri mwana hahika 10 yezo obaraba zira abana 5 njumanisa ngo abana 5 hatubine hika birabi hata bejuku baba bine hika bi in the next 30 years mbona ko bine hiki nini nyoni cyo kugera ninjera ko majenyi ko wandi kuzacuru uhuru muntu jowe nyine mungiro umuroro seka abo kubeta azina hatinje naja kwa tinga kuzirisiza ina abana 8 ine hika 10 ene half square mile ne hente bidena yorona ko akaba no ende zawo zikora zingati zikucha billion tikura plot mbara koko kubarora ndende bagamba ndende Museveni kana atakaba kusinja agende abantu bakaba bajirente so population yeit hanu ya Africa it is alarming sanga European Union ena abantu milioni bina na chenana itwe twina abantu billion in 1960 euro gambara tukatwina abantu milioni bibere ne kago mu Africa yo 260 million that is 1960 Africa now we are at 1.48 actually hatu tutingire na India tuchiza abantu China tuchiza abantu Africa India ni hanga riche ina abantu but rina abantu bengi kunga ni hanga riche because India being the total land area is around 1 million square kilometers. Africa yona 12 million square kilometers. So no so kwata India ikube na biro kasfitinga hanu zikatao. So Uganda tumechizu. Africa yona kujira mtulu namba ya 13. Omubantu bengi. Tule namba 8 Africa. Milioni zitu ana na 8. Milioni ana na 8 bazile na ba. Ni Italy milioni ana na 5. Italy ne itwe
because ubona ugamba no muntu also ti tutera GDP yes utakatira na GDP umuntu natekereza ngo abantu kuko bari population nyingi therefore it is great market kimaanisha mbihanga ndikora korana yes ndikora korana enamba ya abantu abali hanu nesera kwingana ne namba ya abantu abali Italy last week esoroize ba presidents ba Africa bona okujja kubeta okubagabara sente zitakukana bilioni $1 so twine okucheleza hamezare yetu kusanga omuntu kasamba budongo lyo tukatweka mpale one mpale munyo kutasho byenyo kuzikisa ngwina bakaze babiri kuki no sisi no turota bakaze babiri one mpale ngambara ko babantu no kana tungona joti ngona garu ore mno ito nabarebe TV one mpale no kutasho byenyo ojizikisa ojena na wafuza ngwina bakaze icho chimara kandi rero kundo bunuzi babarente babarembuzi babarabantu babare kimukura kwawo government amanega tengaye yo baramutera sa program twamara kumanya umuhendo gw'abantu sente zo kubarebera star hubwe nchacha yambaje John kandi ndubana hagira ngo abantu banurwe ngo bunuzi n'uburungi kandi atuno yanga kushura bakazi babiri kandi ikinyabwoba just iyo baramutera sa program okubara abantu kishikire pause twera ni nyamuntu twikiriza ngo wamanya umuhendo gw'abantu abayine kureberera no ba planning irage konka egi Uganda Bureau of Statistics nyewe sese yahwire kandi y'umukozi wayo harimwe bituri nambu yo nuteka ngo nibyo bimwe ebyatureteye twateka ngo turiyo nturumba kuzo mu kiba kweta middle income status ebya bitari byo cywana ogamba bingi bakachikora so konga nikiretwa ki poor supervision sente nzija zo kwereza abantu aba bakora ndeke beta abana abantu bazerira haturi yo muntu ruko banakora ubahereza seriyoni imireta ngo aze kwetorora seriyoni koze nabura mujyango cyikore timanya to kukikonga buriya tukakikorera nga wiki yona no kurenga kandi kikorera kwetorora seriyoni like 10 days koze muka y'umuntu kosta bamukumara eshaka y'ibiri ate shahi ibiri zo kuza kusta maho eshahi ibiri zino kazimaro wananga warihire nakasente tukarho hato mutuma kugira amageze kagira ngo hato notega ndaki abantu abari yo musebe hati ukora prep uzomuka ukora estimates za uzomuka je twa Boaz nango buri kibwinoka yatayimotera ngapori mutari Boaz ugo umukaza razira abandi bana narotera cyama niso nar VHT angwaye obo VHT bakaba takagire ngwayina abana ngabana umbuzo twi iki John yanagamba abantu bona gatunge tumbuzo tararagizire yende mukaza ine yente zeke ibiri umuntu bagize bizubuzika kwaho nando barahiri buzikakanya so nore kintu cyota kwerebera na misho gawe tokakikorage abantu bakora ibintu ebyabire rugwire ndiyo ninyereberande koze nanye ngari y'umukozi wabo sente tuzeho babanyagire ejo corruption yo kureba mu Uganda omo ni obwiro bwingi niyere kuretera enkorambi hata government yo planninga nambo yo mitindi shuwa ngo no muhendo gw'abantu abitugamba bitwabitwini ngo nubutwini akuba timanyo vuba kaguyangaye akuba itwa babintu bakora iyo report yo kane gambaje iyo yanje keshikiri kongana imbere y'umuntu bagenzi banje bitwabitwara kumwe hata nateka ati kunogira ngo ejo corruption nebetaro senta abana bamanya hiskugwa manya supervisor manyaki beyuza tuzukwisha no kwisha nango mbyoti mpayo ka allowance kizo barimwe kukusiba nintamuro munango mungende bona kapiki aho kugenda amaguru nacyo cyuru ezuba ndiyateka ngo ibintu babyagwire kindi cya kabiri ndeba sa program umwami John yanagamba aho kukanya kw'abantu nyowe tinyine buzubu no kukanya kw'abantu koze niteze ngo kukanya kw'abantu kwabintu kuretera entase yaba mpango babine purchasing power babine sento mushawo zo kubintu hata nore ekikutwita bataka bari beggars turiyonto nutukanya konga kikiba kweta purchasing power kushanga umuntu no yemarira mu mushawo kakekake tikiru ekidi egi Africa kizo kitwine hata boba no bareba GDP konga kibeta per capita income
akomuntu arikwetahiza we hata kugize ubuntu kiri hata bagira ngo Uganda yona twine trillion za sente ziti so ko kuzagabiramo icyo bakwita per capita income hata katugabira abanyarwanda bona miliyoni 8 na 5 zitwire hata bashanga ngo buri muntu ashemeye kuba natwara zingana ziti obara ko mirwa dora obazingaye hata ukiza kubara iriya GDP hata waza kubara icyo bakwita per capita income bagira ngo Uganda ngo yone tunguka ngo tugende tuzakuzo ngahi o middle income status kuno yiki bayona babara kigwiri bakatera amasinde hata noza kushanga hata kuturiya abantu katugamba bashitane twenga turiya abantu batanu hata noza kubara per capita ushanga ngo twine miliyoni 10 hata bakiza kubara miliyoni 10 abantu batanu bajya muri yomwe ngo aho nabayine miliyoni 2 hata ushanga katwire we ngayine miliyoni 9 we ngumusha hati ko batsigarabana izo zonka babari tayi hata noza kushanga ito batsigarabana turiya ko bagana miliyoni 1 wachetegera ushanga turiyo tuzakubagana miliyoni 1 hati ushanga ekitwantu gamba icyo mwami joni cyane agamba kwegeragenza na India na handi twabe tutari kubimze basa program kunojya ngo kibaronto kibakishikirege kugira ngo twaza kubara abantu ari twine nenta si twine then tuze kubagana buri mutumbareze buyo mutumbareze kandi ushanye umuntu zayine tukamanyira kituri kandi umukishani kabe kitari kikubi Kongo mu Afrika kizibu kitwine no shanga abantu yigana no babarira miliyoni igana Kongo shanga umuntu omwe ayine miliyoni 9 na mwenda abatsigana na basharinga miliyoni ekibaro kigweraho actually arho John cyane agamba abantu kuba bari bingi kuko batini kibakweyamba ari umuntu mwakanagira ngo tunyira amakorero mingi ba investor bakora amakorero umuntu yabuza ngo umwana akora mu ikorero yashwari ushwari najini umusharo gwo kumuha umfactory y'umuhindi ntwari 15 akagura shwari yashinye ngumita umuntu arakora a hoteli 5 star akayigura yo food so bukonke cha GDP uko cyana gamba progressive economics nanka entwiga is qualified enough na unaje kuchikomentingaho okubi economics no wari bataragigumize mu nayo kugikora riguru akajisoma soma wa musinia tu sinia hati it is a standard way because hata abantu kuturatu wait a moment kuturatu abantu noja kakutogora izinga Joni omuri Uganda Joni ene mtwari 10 katwire ene mun explainer you can't do it so for average I think and that one really halivoye national marum kujerega Moses I am sorry no I was kandi yokore nani pecho kureberaho ko kana na census ati yo census wajamnamaza namaza zaidi tuhora naje najangu ni inzo mwenda ho mutarazipe bazo kumanya mwenda bw'abantu motinza kwita abantu nkarukumi ata wa planning motinza kurama izaka nza kuri kugibi nza kwa nyine ngero kwinganeti byone so census ni nungi kozi ni yamba kumanya ityumi kumanya namba y'abantu batine kumanya amashimara batine kumanya n'abantu batuye hamwe n'inyamisho kozi yose government leta mazwa bo kujya market zazurenkeje n'izindi baramanya na bigero muri zawe ikindi government emanya amashimaro nangaye umashimaro tuna abana bari kwingana ki na government nereza amashimaro bitabone ibintu ikindi cya kabiri government manye yaneza kwa rogetinga sente kuko wategereza emanya nkambara tene population age nka bushenyi neji ngatunga moneji so ati yaneza ku planning kwera abaganise nemenya ngo atese population abantu abari abantu kungana bati kandi hereze iki nabane mbereze iki so census ninunje munonga ahabo kuba ne tuyamba kumanya iki bya ground kumanya abantu kumanya ohereza wabo no kuba rabutunje bagati so census really is good kandi ngabenesha abantu bitu baba bari numenya inawo kujya kubanga kubaru no studio harimu nabaza ko harimu twigogu agadu sanzo bati ya ushota kigabere biga ngari ori komya iganda mulungi I encourage our people bababare government ekora afurani ngero ruyari government ende byo kutereza bingi nyine supplementary katwisha ukamukamo wanje hati no bazakuja kwanje bakata no just bibiri John kari kantika kama kwa
tika kwikiri kana ata umusaza tika kwikiri mana katwe nyana mwirete aberga umwangu atanasa ntwiga hata naberga rekasho mefini bakaniza kwireze ndashika John oguma mwita John ni mugizi irakari y'abanyigirwa nagira ngo mwambere umwami John ngo nicurungi kugamba ibyo rukumanya kunkati kiri kirungi kunkati kirungi kugamba buri kimwe cyo rukumanya ngona butari bwenge wingi John akamanya ateshonga ezitwara bine ba nuwagaba umwe ikinchoreke shonga yenye nabo cy'abantu bamwe ndabakoze bo muringo gutaragwe kandi abana batakuze bo ubwo ni bamwita mugizi Jonani ubwo bamwita na Tambalex ari chagazi cyegegwa yanayebaza umuntu tunawe John yatinsaje kare bobare ubwo bamwita buturumba korebu ari rubura umurakanone okay yanayebaza tayibo George kare we bari gutuhura ubwo bamwita kabaka Nicholas njari mijena nagira ngo ari mijena kazo ntakuturebe nagira ngo mazima Boaz gambera abo abatetegwire kwakira PLU ngo akanko kire betere muri bacire umujyo musya ngo kandi omumbereje ihangani itenga MK nka president orakora teho kandi ayine bikwitengesa abo ko ngwara bajoro hangu MK yorekire ngo nabasa najya kandi cyo kubara abantu ngo ikintu cyo mugashaka kuba n'umurimo ukuyambi hango miringweji okotebe kanisa okuri budgetingira obwembezi no mubindi kwereka ngo kubara abantu kuinoboremeze bwako okukira munonga esindizi kugenda kandi zikabara kuyamba abakwambabara kabaka bo baritwa kureba ubwo yahagera MK ubwo mama Moses Rwamugoye ni disciple wa mwami Odrek Rwabogo presidential advisor on exports or something like that wamhura okay timu yesu chikorewe ubwo mama Moses Rwamugoye nagira ngo General Muhozi tararente be ya president nk'2016 nagira ngo by all standards ngo omumbera zona tikikabo nagira president Museveni akiriya ngoreka pora ikikani areke gambisa icaji okashoti nekiragiro Muhozi naba president cya kabiri ngo PLU yone ijira mabafere abanyuganda abo batakisiga nobwo yembizi ukamano wamani bagoma mwita Moses Rwamugoye disciple wa Odrek Rwabogo presidential advisor on exports na ushudru Rwamugoye ni nkishenko oguma mwita n'umunyakashonje oguma mwita muharanga David Agaba no akanyegera nagira ngo nyeba nanda kusima no wagaba abo kutensaje ngo yana ndagamba akiri izoba ngo tutakaza acoye ngo reka tutegeze 2016 nagira ngo tutazacoye oguma mwita Kato Prince Kato Fahad nagira ngo nuwagaba yagamba jamazima obugabe obukamara emyaka rukaga ubwo numuhagize umunonga wobugabe Prince Kato oguma mwita bamwita muhoguranga izina kansho twarata ibitwata izina ko izina turi mu kuturacyo John mukundane kuruga kiko ni mijena nsimira abantu abo gukongera itafara yihanga rito umwambe wazi ni nyenda mbagambire nti icyeshongoro kukihinduka ni uhindura emizindi abukuba toka gagumera muri ngara kandi DJ atayusuro music nari ataya amapiano mbwenu abanyeganda turebe hari abukuba obwembezwe nsikirano bwatukabyo mukundane John
no wachiko no ya muri disappointing yamutere nyondo amuhero yagamaki turenda kuhindura ugomba mwita Joshua ugomba mwita kakuru no akazo bona ugomba mwita John na akora na Platinum muri Antondi nawe natureba so amuni bari kuganize ngabo kutureba bona tuzizo message twatwine haroguma mwita turi yasimura Sylvester nagira ngo MK tagatunga ubururu bwinji no hakuba mu family yakagute henyine ubwo ni turi yasimura Sylvester nagira ngo MK no mu family yabo yenyine mutakiya mu majority Vincent Tebekini Ambrose nagira ngo natabarusha pole abo kutora no komugambirizi wa PLU ngo atwire na akoraje kandi nuwe Masco ga PLU omuri nkore Ambrose Vincent Tebekini twakusima and lastly ngoma mweta mushabega sho mukansara wakensho nagira ngo gambere ntwiga okwinegeza kandi akareta orayesimbe omwago kumarogwire naza kubehera no kushisha MK mushabega sho munagira ngo mwene wagabaniwe ebitaboniwe bushomeri kandi yo candidate umureto mwanjura abantu tugambira ayesimbe na ndakunyitsa oguma mweta Bisero bamweta Kahinda Ronald nagira ngo Boaz gambera Moses agambe bice ari MK cyahwire kare kandi Kahinda makan bamweta Kahinda makanaka arakicumu minjirati nibyebyo ibyo kabitumare abo feedback abantu twabari turire twabebaza nabamba kabogoza katakuri mwebare munonga reka tugaruka mu studio tubase ku furniture John ni cyo ndaga hati census akwa census is very important for the first time tuda kujikora digitally icyo kijya kiyambe ibintu bingi no maburi tukora paper census ogwa handika abanyarwanda rero bahandika no buryo mona handika handwriting ye nyugute zindi zisomwa kurungi owahandikira urujungu naro ruri yaho enumerators no manya qualification no muzumanya so hati okuleta kugira ngo digital bora hamwe nikiyamba ibintu bisatu nikikendeza omukubahatisa kubanza kutebereza ejene mwenda nalo mukaga konke cya kabiri no manya bokumara aka census no jya korwa between 9th to 19th May kurge buri mwenda ebiro mwenda ebe mabara gona gasibiri ko bagakingire na makanasa abantu bajye mu maka gabo bababare batandikiraho amabara gabagakozere kinyimba gambiri muhurira following day ja kuberi public holiday hato bukumara akandi hajyaho ubwira bwinje ko bahalo ibintu bisatu preliminary results za census provisional results za census na final results mukiza hata nayoreka na yugos na government mu preliminary results za twaro kwezi kumwe so chikomecho kwa mukaga tujya kwa tuli preliminary results ebirarwo mu kubara ebirabanza provisional results aneza 3 September final results za census is really detailed nizija kutuguruka December this year over 2014 abo babere bisobere bicupuri babere chikamare myaka 3 final results kijo 2017 tubyo tukwata ko so hata eji system yaba ibabere bahanda handika na kugira ngo na izindi sente zikazi nizirugo umbanda abantu bo buyambi beine accountability system zabo nabi bikadere ingamo hati sente nyingi na kugira ngo 320 billion itunga government tuzihira bacukwata kubara nukwabo habo kuba hati nohura nojanga kiruhura ohura ngo ine nzangwa emetwaro manya mukaga ngwembe mutwarena embebe mutwari 12 oyo muza kandi embeba nizikera zitenzangu mura ngucyo kibaro cyo cyubi embeba kandi zaba nyingi si barabande John so nimba sibura nimba manyisa ngo itwe abari redde kandi abakwagera general MK omuntu wena owakwikiriza ngo harohe kanisa tutwine songa nawe owakwikiriza ngo naiche ngo ana okobatiza kurungi tutwine songa nawe owakwikiriza ngo kutegwa umukono n'ikirungi tutwine songa nawe konko omuntu wakugira tapana n'umukagwa Yesu tali mwana w'omuntu obu ntujja kumugo mbaraka yitule redde abukuba enkore yo kugira ngwiwe osise obwira abantu kubagambire bugwi iwe toine candidate otwoka candidate ogwa gwire eje nkore gwire entwiga going forward
tujya kweta hano usasure program usabo kuganirwa abantu nari bagambire candidate wawe twirespectinge tubango bahadira nanga ko bagambire tunyine candidate twungo mutamuhagera eje nkora tujya kugikiriza twiga nakora ariko abukirikara ebera ko tambuza murari gurundi aguma mwetano wagira David ari umungana jangu PLU nayo kuheza opposition amani kunganye bariza John ubwo mshaya yakwebaza nwagira David ari umungari tayo tufundikire program be baraba baturire nabo witu bakahinda nabandi bantu wagira okutura no kutureba nikikuru bose mbatugarira amani okutumuganda ayihanga nabo ngitwe kwiyaho eke ningira ngo okubara ko tukorahindukire muri kukiriyoko hati umwami Moses haramu no kugira ngo bantu babara ahoreye naho bakubarireyo konga batakubarira kuri yo kuzarwa naraho kutura so mbwenu iwotaho amani ahoro boreyire bari yakubariraho konga kikuru kubarwa nikikuru kuzo kubarwa tikine sho kandi hino muzungu yo muyango mu mutebasa program opposition yitu ino mu Africa nayo gwirira ngo nari mu Uganda mu hatu no yebuzo umuntu nakundi hanga nakunde bifire nakunde bihoyireho nakunde kirikita abatandikiye kubuze ngiri kugira ngo iyo mutekeza kubabara nguba kubabara babakorere hatu bwo babatababazire buno utunga muki so at least umutebasa program nabya babitashyikire konka imwe mwenga kwemanya ni twabari hano n'abanyarwanda kwemanya tukamanya umuhendo gw'abantu gutwingana tukamanya ihanga ryitwa kuyemerire ndacyo nikikuru ebikorwa nabyaba biri bike bitakutushika munonga konga teso kubarwa nikikuru konga umuntu nayemera cyangwa imwe mutekereza ko babara nguno babakungura ngo umuntu bamubara so ureba muneye ko refire tino opposition tana kwitegereza kuyaho no kwitegereza bari serimo mutakwenda babarende udabona mambarende utandika kuzishira sereka so ibyo bikabiri yuko ari yakari nabazo bari nzaze na kumahuni gumo yuko rero wente zaho ngo babazo bazire umanyungu izo zino kinda cyazo twara zango zigeze uko so abantu barikema barwe babarwa abana babo habarwa amatungo gabo so ihangere katungo buryo burungi wabana president Museveni wabana je no muhuza koze ndimo ndufiteka ngo nubakine mu endasi orabarho wene nabana barabe n'ikiteko konkoraze kuza office ejo ko president wiyange ashangiye hagati bekayine atunjya yatandikira konki yuto kuzaho ngo rwa president kandi none ngihanga risisikaye abantu hanga ni hanga ryanje mwebare abanyarwanda kutureba aguma mweta John nagira ngo uko barabantu kire mu gasho abo kuba ukora inguto twete ngo kumanya umbaro gw'abantu kandi ndavuga mu cyetenga abo kuba erode you make you are constructing you need a return on investment on that no teko kumanya no ruta uweju kwihayoki kwihaya bintu ki kwihayo bantu bakujya so ogwe ntegere he has an inverted kind of logic ogwe wanupugu Jona ni mmoja his logic is upside down it is like this actually logic Jona na whole your logic is this one at program yuko wahirizi Naga. Ni shoberwa. Note. Umuti ya turi bambara. Ushobora wiki nogeke. Unda kumba. Ubona yibuza kunga. Ukirebe. Yezagize suko. Ukagire ukasaba ko kamba kwataza video. Bamba zitoza. Hara kwataza video mukanisa z'abarokore. Kuzitwara hero kuronde doro mu Amerika. Mwene kwa kuzireta baziheza abashabi. Abantu bari yo mova na television z'ivya. Kwa kwata video wagitwara Amerika. Ono watamba mayiko ko ninko kubara so haroba kutubara ukaronda mufaide kagireta ekabura ko nganyo ningira ngo umuntu weno ina magezi eshakwera hike bakushanga bakaenda kubara mazima bakubari kongo kusiba bategereze ngwije bakubari kandi ayi bakakubara tokafuna mbwa cyangu nacho nchiza kutegereza so nyona abantu ayi barayinshanga kuko nishanga ni nakabizera ndigakasha ni zambara mumbara wachete you want to propose a curfew John na you host a show John ekireki waga bano jakusesa seri yamushanga ahini bugana bambara na John na tatazara ekireki akora mu mugumu ngunganga kanga no tuli assessors tatazara yajanywe kabari tindagarike yiza uzai nakwako mukazi ubure rwa Moses hatunsa kwa gumaraka nango John tiyatangaza hako tunchu kintu cyo gumaraka ecyo tunchu cyo batira bendere yabo nikiri yabusha nikigumaraka
nikitanyaguza nikinafu tikikora cyo kisiba kigwirira inyamisho kireto ari shak kandi kwataka amara twamuhura nguri bakwata amara mu iroko na niyo kinkwenda kukabura neki bro abakutureba icyo kubanza cyabiyona esiri ni rwaza umushije nakana kesiri karwaza ki umushije tokagira ngo siri yakuruma urefuturira umushije ngo nakana kayo ukarakume noza kucara absolutely musenero wa umwana we takuja kubaraza kubita John bidaho afujene kaputore mka to move no but I wanted to put it into context etambere mweno jaburi chimucho echagambo kashigara ka muzeyi abaraliza abanyarwanda no mutabana je kubaraza kurungi kesiri this is my show allow me to handle it noga bagumiza so kuri wende tumusabiri ategeshe imyaka 18 kadwagata mu kituri wota kirire umuyende gwa yewe mseze ugwamuhoze ubwo no uza kwiremera kimwe abuko ebiye nesi mwana gwa uza kokora kiteki konga wa buryo bino na mariri kandi natagambira bari abakurira busha gukora tete PLU ye bobi n'iki bagwiri abo bafundemo kuri yahiguru bamangu bagumuza mu kintu cyabuza kutamara okay now icyushembaye nyewe rihanga ni ndendeza ki ubusingi nyera kwagamba buri cyore cyo mukoro mbiye butegeki musherere bakweta consensus no reba abakwa kom studio tuyigo kuri wa UPC biki utaragiye mno movement ijuru ba UPC yowe Museveni UPC kahindo tafire UPC bona bakazo mu UPC barahakana rugunda UPC bakaba yabantu ande bageta nusu nanu National Union of Students Association something like that Museveni akamara mu biro bitanu Zuku ubakagiza mu nataragire na NRM ekijane nkora eba kugira ngo broad base yo gukora muntu yajya integuri wa UPC tora movement mangogwe movement ajimwe movement broad based pinga byona tukabirete yes including you yes of course so abe nagira ngo yaratangira umuto nakanga mukuru ucyere submitting okay na movement iki gihangarize no kireba nege ntekateka yo kurundana bitekateko bya bindi imine abakusasora ngo guno wa UPC ngo wa DP mutamureka ngo mawo bamwiyemo ije ntekateka yakatwirire jya mawo ataba minister movement mu government yabo namuri yanyu nikandisha bire yanyu ya MK yakatwe najya nkorije savinga KK wa exactly so sha mushaho no banyine ko mukaya bandi konka hati washora muzungu nabo mwirabuje akino nabo bari muzungu no ngo busarama no bishop no ngo mano Sara Friday nabuza ngo washora muzungu nabo mwirabuje nabo bari muzungu muze subire bwabaye na icyamuhuri therefore tugezeho as much as possible ukoreba mu generating ibakwita consensus abaki politics za movement no politics za consensus zo kwikirizana kwa bindi kuko muzi kamvuze cyo turukhendera okwano hakanisa NRM bamara bagambaniwe wija baba RDC ukiza ko na government hati je no Museveni ko yakweta akakweta muri kigo na MK shitamara akajya ati ngo twakora gine ukasavinga RDC ukahereza contribution mbena namhoza ndako president tuhereza amagizo kutura tuhereza ihangire ukagamba omisho gabantu aba baba bashatu babiri uri wakashatu bari ndio mazima nyine kani mugamba ngo no manyineka government yawo na movement okwena ngo bahangaye tora nayo ndijo ubwo gumujo murondere ikindi cyo bujyaki icyo gukora ngo kumwihangara mu mirimo mingi murondere yoki ubwo no murimo abwo kwariyo nayihaho consensus NRM ariyo nayihaho consensus omunganda za Uganda amna ya mukuru families ari na ya mukuru sasa nani ndabira mazina eshabeza kukano kireba ngo hanga turi mukuru sasa kandi niyo step yo kubanza kurete muvuyo mu ezangene shonga keshatu zo kwenda gambaza kende cyo kubanza
nyewe nafutinisa ngo tazakabare koreka abantu bakabara bahura n'ubiye eta message bugera muzo bazaye eta message abantu bakabara Moses kapora abisera nabihira bagera korazeyo bye baza kumuza bonki wabi Moses utabanka John ikindi cya kabiri nangendaga umwana wanjye oba yaterera kazoko wagira ngo uteke bose cyane butkazi ubona wakaza ubona wakisuma no wakazoko nangendaga kumugambira nupu muri gihugu naenda kuma information tari informed abo ko bayiganda tari no izobana rumwe uteke bose cyane tune democracy ya Uganda so nagera mu skinner gaba meze kumutera karubu umukoshishoni ya Uganda tiri cyane ikire ngo umwana wa president takwaza kwetse makwa president wa Uganda ejo kwera kayo nange nagambara abantu mwene PLU tekshora mukarazi ngoga byanabe hanabihira ntwiga tiga gumo pye ku information tekshora mbe actually tu nabantu benye mu opposition n'abatwi n'abayizire yes you are very many but you are not informed mwana wanje so gumo mbuze kugambira kufa yuko umodega mbe takumanya ito tekshora na mdini na mukarazi nangwa no political parties abantu tubene aba FDC tubene n'aba UPC tubene tona turi umuntu umwe icyo korera kayo nange ndagambira mwana wanje impiga no mayamwe ntwigege gumire ncyo bamutera intwigizi na intwiga no gimanya yakongera ngo president Museveni kwati yamweta bakamweta na jene bakambuza na jangu aidu gambira naenda audience na attention actually na chapo izo kumitega general hata ndo kuza kumugambira cyangwa kina nagoze ku meeting okay appointment yo kusaba na yengi wota kumwengi sabo nguzo kujisaba general kandi no na mamura saba yengi no mu TV nabihira tuntu kijya buri kimwe kijya n'abana bacu kiterishe kitera nyina kikura kiterishe ati iyo kumugambirizo wa PLU yes batugambirire MK na leadership yona ngwesha hiyo kubanza yona twantu discussing akintu echo so twabaha mileage nayo ni promotion ere kwetenye ni promotion ngaskaiti we are also going to promote you azan yana natani kitu akireba akuna akora kari viewers abante mtwaro nkamunana nabandi. Thank you. So we also and ikindi cya kabiri kakigambeho tunakusima nkuri cyo tubihira tunakusima Sky TV mukozi obumukoro gwa mtoma urugane mukata free service tubasima munonga mose nemukoreze numugikora they are part of us so tubasima mwabere kwagira transition mwabere kwagira gene MK yanakusima kuri Christopher mwana bakashaba batete tuza kuzumura real ebyo mu mukama kwatse they are part of us. Sky TV is part of us. Tubine nsonga niti ebyo kugambira hano nabagamba ku capacity TV Edge TV n'abantu barungi tubine nsonga na MK kandi kamwajya mu yunu mu shembe umugati gwanje mwenda gweta kandi utegere nyine message twiga ni operator radio ngajya gutumira konsepte zanyu John na Ishaba nyenda kubareba mu nyemere chance unkamona uniro muri Uganda twiga Moses nyine message nkuru yanyu mwena John George Moses na Pole korogwa mwamba kashaka Christopher yareba program y'igikorwa twatandika na hati so yajya mbebaze babare kuteze zihanga mwebare kuryombeka mwebare muntu kwenteka tekaye so bakashaba yabareba kandi yantuma specifically ngo mbasime yes kuko mugambiro gwa radio parliament uko parliament ubona akajaye kandi entebe yine there is a vacancy now over radio parliament abantu ari cyo kujya kubaletera muhogo umutawuni this is a city you go to Dubai, go to Monaco, see how they plan for cities. What do they do in urban dwellers in the Ndach? You don't bring sugarcane plantations here. So bakasaba otaja kusiba no tunabaletera ntezamate bazireto mu cities twari cyuhura atarete kwijo search member ikindi bakashaba cyangwa musimira bakashaba wano yo no tureba nyo kageno secretary wa pete wambara site kandi uko mugambirizo w'ekisindeki na nyakanku simi abo kutera ho muganda for example
pejaha a TVH because umuntu baromu teri muntu wawe batetere TV kureka yin TV yabarokore batatrist TV ya honorebo kweri kada wakazone jana agamba abankebe jana bagamba ruyare is very great we thank you so much ugumize mwaho kandi ruyare rukore tunka ya barrage actually na radio yuko tu na radio 5 na radio 5 so message ya John eringa umwemba kashaba utarete kwijo ngumuntu orwenda kuzombigere Nogari mpunu inesiti nogari mpunu which business is that kandi nanye nyine yanje yeah icyo banze mwambi bakashaba mu mwana wanje wakare kamparoko yije amazima ni muhagira n'ubundi ntakwikiza na kariya kashoshoreki PLU akakugira bakashaba aho ni kagumisarraza kuko ni muhagira I think that's okay. Nyina abantu bajabo babi no ubabaza PLU ubabaza nkai wana no ubwo bakashaba na Frank tumwebaze abo nabantu abo rubanze ndre bwemera bajya ikigombe tinchuru ni muhagira wewe turino wejoni wewe leta wejoji wewe munsi nwaga wewe pole katwire ndenda kwebaza Ekaya hotel abo kutureberera ibintu hereza buronyumuze yo kambuza hariya mutebekane ndenda kwebaza technical team yitu ndenda kwebaza DJ Kanyama kuta program yitu ya Radio 5 abatureba n'abatura ndenda kwenza kiro kirunye mpako rwa katani sabiteri kwisha murare kurunye ajobu yafayo